nikah insya Allah akan dilaksanakan Senin tanggal 9 Oktober 2017. The way you curse when we're in traffic, a million flavors of your chapstick, the way that you keep my heart. Bapak Ibu yang sangat berbahagia pasti penasaran. Salonnya yang mana? Manakah gerangan? Tetapi sebelumnya saya I still got that old hotel room key. This is the way I feel.